Sampun nang jajak wong sak menika mlae. Apa sampun nang jajah? Wis sekali raksasa sing jalan mlae Nabi raksasa. Aduh, nabi raksasa. Menapa to pi? Raksasa sampun nyelek edek bangkong. Subuh mati to pi, Bun. Keredekane bawa ngasen. Kanthi bindet wake mlae. Das bangkong kaceborin. Nejani wake yen sing manual sang. Kengken kenyal wake maro. Wake sing suka tawang. Nejani tanang Ngoyong pipi. wake yen sing man ngecosen pakai dibone wake sing suka. Ngoyong pi ngoyong. Medi olas ngoyong pipi. Itu ngoyong. Aduh pi. Ini tanangan. Ini tanangan. Ngoyong pi. Ah! Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Liwat raksasa. Manusia bagian ngubar-ngubar, kita bagian ngelut-ngelut. Tapi cangelut ngudang ibu eprot. Mawanan ngong repot. Hari kalau kita ngelut wong pawestri, ngong merasa cemburu. Wadah, raksasa melaib. Jajah ibu, uparokan pemburu Manusia ngong ideolas, bangong ngelepo. Main. Bakang ibu gelut ibu. Yang sing as gigen ibu ya. Manusia sing pelot bengong manganteng genit jet ngonge. Kengkenang awak raksasa krek. Dipantas kerok-kerok. Manusia mesti kami kita wong pawestri. Ri kalau ngong aturu kita ngecosin ngong. Hari kalau kita mau kecos ngenah celana dalam. Kumain Raksasa ampun. Ngong raksasa playboy. Tawang raksasa. Siapa nabi? Inggih jero anak lanang. Doaning titiang nake kebencane nantuki raksasa. Nek mangken medhi olas titiang nunas tulung ringangan jerone padamangipun raksasa ngajero. Puna istri. Ngoyong. Sanang san sayo. Jajah. Wendanan pun ni raksasa bang yang titiang sana mumpuni. Aku dah ada raksasa. Kalian kene raksasa beragarik. Raksasa sing amah-amah. Tunyan si tangan raksasa. Mau mati kena jahat. Mati. Ani, tanang das gue. Ibu raksasa tanpa semu. Manusia Kegen. apa artinya tanpa semu?